Kulishbun ba Rafael Warzri misatanat banikran batpi mata nomor ba ni cukup banikran batpi nomor government ka ong bu yu umot jong terusing kawat jong gaji medo jongi syad haka kan tarik tapi itu le mengi lano pin bu yu ni umot had haka soban pli kat kumbal apan ba hinak sarkar te kila ibu hakani ka khan rutri jong ni ubnai war ban lebu yu ni umot jong terusing hang te hapo Dhaka hapo kani ka Indira Gandhi Cultural Center wat hang tur gin sabu nam ya kani ka Indira Tirat Singh Memorial Library di hapo flau jong kata ka Cultural Center hin sa penyang ya kani yu numot jong Tirat Singh ni ko mekran bat pi kumno pi poi ban pi yo ban simenta ban sna yu numot Tirat Singh kini ke kam jong ati di ke bala Islam wala dagi posnem ti tangbang 4 jo lat de ban ong ban yo betri ki kam ki bakam kraw kat kini dan ring ada lesing pan pa ko ju songo yo wei naki officer ang ba jong ka sarkar ba Frederick Roy Kharkongor ti muhi lokot yang bad urong ba terway nga bangala na banle kum kini kikam tiru nga ngararong alapan pa banga adan ka jing angnut jing thrang banga ne kum kini kikam bad klempep kat ka ka bangala ju trei berobor tingala he bangan penurlong ya ka jing kwa jong ka sarkar ti uda kata jing sungusnya yang kum ka kenhun ti ula IT ngi bang ini sedang ti ke sedang du ti kede kini ki likely ki mot hang ni po kherdop bandrung sini po library ti gila long ki kam ki barat ba ki ba ngilala ban pen urlong hakani ka klipmat ti nang tu sekhmat de ki gila nang wan su sekhmat tu la mengi ni umot tersing bepinra sudah ka pisdang naduk meno Jauh ni hajing sisa hau benhakni hau benai November ngila lek sti sedaka ti hatu kepor nadu minsim sedam ngila dap senayu we batang si teng tu batang ni apa sedam tu ti hendrein dala positif ngila pe lang bat ki dan lang gi bia bisa lang gitu bejakang tu tinggi ba idang red sapula empat ihap re ban ya nujual ba kiwi pad iu kan tam hang tu po Indira Gandhi Cultural Center kedan udan umot jong Indira uba he ba ti da ka jingdan yung tu mot ubarit ubang adap senal pa ka pen orang ka penja na ti kam sena su kemudai ban sena ti nah ha tu ke por hi ngedan gajing keren leng ba ka video conferencing bad komisioner hang ni tinggi persutu yu ba uni ubal adap sena mentah ti batang hang ni kut sedem ti umpat i pu i piang tu kata-kata hoi labiang teman de habai nu jual bat ki jing don jing em tu ka culture saudong ti kam ulaja no kan tingi azimut yu bala da kalong kabala ti in ya le no do kham he bat ban kham i kop ka kum tau sim Tirat Singh kan ti dak ta ka wi jingmut kilai ko ngo nakaliang sarkar gilaya penbiang gi jing don kambat ngila ya tiga kajing pengkre ajing sia kalong kumta nadu November bat ngidang pendap mentah niu Januari ya thule mengi kanno kajing khia jong motor sing bat kajing jrong kalong kumba sau food nadu nomor kani ka khep mentang sim su tang nana sadam isim nadu sengkai kana bangi nyo peni ki khtiru bau bat ya kawai ya kesti nang tau khnam garanti ban kham ikop gum tau khlawai mo te takadang ngila pen pau lang kini ki jingpong jingdeng jung u ban ikop sisa kum tau khlawai bat kum juro ka spongkhor bat ku keping paila kum sim mo te ula isom kun ha jing pe jungi bangila persang hi ban le u bahatam kat bangila ban le mangi te kajing khia te ladangam bakla nomor kam simde ke bolong teli kalong theli sepo sulong tang snap nama snap ke balarben ke banne hi te kani ka mar ke bangi snai kani ro kade kita bagi ongka fiberglass te ngathrai lakum no gumno unni undan hi kumba hapo kasan phone ro 4 kilo ta te pinra
Nadul ano pisdang manra nang ni nasir celebrity syadhaka. Nadul ano. Kumbanga orang femina kumbala penbait na kaliang sarkar tingin ngi la ibu bangin nyami artarik. Balik peninjam suasana pli. Oh ngili artaring nang tu ngin hab bisar ya ka ya namar sa hangtir dan kam sa uni mau penyeng bagi orang pedestal. Di hau tu mau penyeng kum ngin pensong u tu brokhat ni hapai tendaladap nang tu ngin hapai iki pat kijing penbit penbiang ge bedai ba tu ka bad namar mdei etang numot fi kumpala om ne ka mdei etang yu numot bangi ngi penyeng nam ndei ka deru ya tu ka library bro ka we. Ti kidon kidur kidar kiba ngila draw bangin sapen mi kumi kinja kot lang kedop iban batay history ya khana pateng sepang gajing ile lai lu jong u ter sing persa i fareng hai tu gi snem khat praspar khanda hado hado unda yap hau khat praspar lai pesan ti kitu gi dur kin long gi jing mentoy ban ajing tip ki pajba ki banwan ha tu ka library khnang ba kin sung thu bhai ka ekta ka kajing khia jong kajing ile lai lu hang ni ka balalong ha lesi ngila ban ong ngila ban kam ka lalong swa ya ka e ka ba sapo ka doba India ki laya ki laya khun persa ya ki khareng Pinra unimot pinya dak pinkit unimot terus ya nang ni nasilong syadhaka nak kani ting nga i ka sarkar ting nga ting ila ajumut hiba ningko ngila ajumut ban dan niki professional cargo service tendre imat gitu pada kim tre igini kimar ki bala ban paj lani kimar ba mardi kimar puut mar kim gitu ki kim jutre ban kit ki kwa ban kit de ki balong teli ki ba met bat ki ba la ban san ban la iya jangai kan tin ta kadau mentang idang sedang penbej bat ki ni ki officer jong sarkar tila singin hab kit hidaka truk nang ni hado tamabil tin tamabil sapo selher ter hado dhaka pada tingin hab IT pada ha kitu gi beliau jong ka Indian High Commission hapo Dhaka bakinnya simti ban poi uni sidu sapo center mut phiru philit lang sidu Dhaka ban yang numot ne hoi kin da kham lej mangatam long hin marwa mangabat ka kunhun janga marba namang ila simti no sedang kumno bangin sena bangin pentenat bangin penmandur kat kumbaga dawa kata ka renyeng renyat jong u tersing tingi ngisngode bi bangin sohun kamen sim lu kain ladang iyo bangin le hi dala de digi kti le jong kanang ba kanlong ka e ka ban sa nam sa keteng ha pateng ha ka ni ka di ba ka bendri ka ni ka jela jongi ya kadur kadar jong tersing pi sumudur ne kumno apnuan kumno kadur kene ro ka di go benta ka bang stunat ikini jingkli jong fi kene ro ka di benta ka bakongsan ba pi lada budin dian hakapor ba ka sarkar ke mud ban pan ka Department of Post nagbenta ka to ka commemorative stamp ti ladan wi perlo jongi bala draw to kadur ti hata kapor ngarong adan ti kini kalong ga pi ki briefing ladi ki ko ban penwandur tau siem bu ikan barang ba hi ti lale yuta kumbaga di bandang ti hre gali jarang khat bang poi manga teng ngakdo ga ngong pai sini kat kum ka history ti ngitip hi ba u tersing u la khlat no tang hekirta ki badang hapo ka so posnem kumbala fo saw le pesan snem ti takadaw ban peni kumunu bru bola rufo nyu fusnem te kam iya ham ti ndre swaban re ite hi ibrokhon ka jingdawa ban penmi na ta stam de kala hatimir la thmit plan ti la ala ka ay ka to da ka to dur bat ke kalami itu ka stam ti hadin nang to kami ka jingkili na ka hima nang khlaw no sim ma nang khlaw kami ka jingkili na ki pajba kami jingkili na ki nong tho kami jingkili na ki ni bro bali bangale kumbangale tenri kani ka jingle jonga kalong bangada ngada ti sani ngada yet bunya ngada lech senong khlaw ngada lech samairang ngai kendu ki tu ki badai na ka kpo long sim bat ngada wad ya kedur ti ha ka khadu hi ngayo ya kedur jong ka ba dan hapo ka longiang loksem ni gini sim ngayo ya kedur jong u raja kini sing
Ti uturu hatu kopor ketukudur ula dan kertal si kumba sanpon rufosnem. Ti ngawang ba lakum numno nakakapo lang si MT umut kikun nakapateng ti kinyasrim kadur. Kinyasrim kadur. Ti ngasusim no nakatakadur ban kapenwan no hakata jigsisa bade ka bau tersing uklat hakirta ki badang lapsan snem. Tengah ngapenwan don ang takay ti usami kumbo umi yaw ni ubang lale suang ni hapo state central library ti ketu keju udur ngapenne bet ketu keju udur ngapenne ha ka bangale yu ni u ba ngini bu mentas ni sa po Dhaka ti takadaw ni kalong gebenta ka badon kambha na marba iba haki snem gi ba mensua bat wat hadu kini ki kep gi ba dangsen mentaru kidang penun kam kumar we penun kam dak we gedur we penun gedur kamdan kedur ka banne si yu ti nak takdaw nga hakabedi ka ni nga kentu ka sarkar nga kentu ki bor badi pe ya ke ikhtiar badi pe ni phang makin penne be do we yu namar ni uba ngam kam ba ka e bangale nga kalong bajana hitam tende laknum no la persang bangawan ra uba khampaka banyaki e bagi lale mswa ti kata kasong ha sarkar kasong ha ki paiba kasong ha ka hima kin pedang tenre nga ting la persang benne do we bahatam uba na kaliang sarkar kila pedang Ngi kwa mai kan pi nomor ba pishna yu mot sing kan no sngi ka bapo. Kumta ka bang laong fi mene pi ong yu pan ra sedah kam. Ti yu pan ra sedah kam laong fi ngilalit suna so we beren. Ngilalit ha benai November. Wahe mata ka. Tang long ngilali ha November. Tendengi 15 November takamot kumtuhi marikut November hi kamot ha December. Ti ka simpor kumbasi benai desi benai steng. Pishna marway na dan berak bro. Dan kumbala yung songot ki betre lang. Betre lang. Ti haka kan direk bade besngi pir pin lang to ka por pi sulit bo yuni mot. Ngahaban yu ngahaban sim ngahaban penyat hi mga penyat ban pej baki iki bro ginong gibabit gibabiang hadu pendala ban penyeng yau ni umot ha thi hapo Dhaka. Kamut hang tu hamut yung tersing Dhaka kin tho lang ka history ro na pin butang umot. Haka how tu mau penyeng jong umon ti ngilasna ko ka kentien ka banya thu i kanal kot safan ga jingile jong tersing na do basdang hadu bun dakhlan ti ketuan dan nakmat daka ketin fereng kenang bagin ka borok ko ka prathai kin tip habagi leban rung ha ketu ka center tenre hakaliang kamon bat kadiang bade ngin bu ru dak ketin khasi wa dak ketin bangla gajing thumbu kalong ba la da khat ba poi khasi sithi ru gin tip bo ni du sim khasi te ketin bala bangla bade kalong namar ba hapo bangladesh kibri gi bahang tu gi bajuan barbor gi balai bawan gi bandrung hapo to library ru kin tip bo ni du tau usim khasi nang te balai le persa yaki fareng na du kita kispas nam ba mensua di katahi kalong jing thut light na kini bade ngilapun kre ru iwe ikot lem kedam iban ban penina mi kidur tikitu kidur ru ngala sedang nadu ketu ga beta ka jingile ka benengkong du ha ka South April ka prosper kundai ti hangtu ngilapun i ba kumnu u pareng waset kala ya ka himanong klau ha ka baula hima khat sofra ha ka baula ulale ki kam ki ba thambor bi oroj ya ka imlang salang ya ki pajba ka to kopor ti ka bala pelong ba un bitar interesting bat layeng dak thama ban yele ki fareng ti kitu gidur na do kata ka bah ka fareng ki ong ba ka di kata ka nong khlaw masakar mar ba ha to kopor argut ki spai rang ba jang ki fareng ki lasa penyam bat daki fogut ki we bat ki langrut ki bambut banile persa ya ki khlawat khasi ti ngala persang banon ra itu idur ti nuk tu ter de kajing wan jong umban buhud jong lorsen jaran jong khen kongor khpa jong turot sing bat ki we khlawan ki ba kongsan ha kajing ile persa ki fareng tu kopor ngala persang man penileng ba kini ki dur ti kini ki dur hakoi keliang kinlong ki hakoi keliang kinlong kum ki dur ki banwa nam hapo Banwa Anam hapo ka nika Indira Gandhi Cultural Center kata Triat Singh Memorial Library di kebaar bede
galong ba ngin pinmi kum kawai ka kolong kedop hakaba nyo ban sami kitu de nomor katu kedon khana bi betu nadu ba sedang jong ni ka jingele hadu ban dasa kemu terus sing ban hadu ndak khlat apo dhakajil te gini bun ki ba ki khana ki bangla ha kitu gidur ki ba fir phila de ring te gila ya ba tai we pi we ki jingja ha ke stri kum thobu ya ka benta jong ka pham nong lai hang tur ngim la ban klet ba ka pham nong lai ka de ka we ne ka benta ka ba khra ba ka ni ka jingele jong ka himakat sofra persa yu freng Hak Bangladesh ngi sutu bagi bun bagi kasiro. ha Kin khotlang i kasiro ban wanlang ban pli mot terus. nakaliang jong ate kat bangala ban tip bangai kundu na bangala julik berbos the sapo Dhaka sapo Silhen wat siktu gi jaka senong kasiro ngala julik sa teng situ nila yu te kat bang tip iki khmat rangba am tu te ngala ai kerteng sapo ka sarkar te ka song hak sarkar nomor kani kamdi ke benta jong nga bangala ban ka song hak sarkar wat ka sarkar India ru ga haban nya slok bat ka sarkar bangala te kani ka ngai haki tu gi bor wadi pait nomor nganum la ban ai ka jubab ka babiang hani taman nakaliang jong ngala pentip kidan kum gini gi orang ba na sti gi balaban ki balaban don kat hatus ni Ka jangai kumbakan no kilometer na Shillong chudut Dhaka ban kit ya kene yuni utum yumot terus marabya dakali. Ka kilometer te kecing jangai tengah 4 da kan mau banda ayu ten lang bakala imat kan amduna ya ka spa kilometer ya si kala ban tamru Na shong nakali kan. dah kali ha Mano ban pli hatu kesngi yumot terus. kat kumbal penbait nakaliang sarkar tu sembut mesti rangba wa senya balang dhar un puli ha ti handai undan dekat pada ru menteri BDP ye gini gi kam jong ka mati tha bat jong ka deriti uba poleng do nangta ngasngo ba ikong menteri kong amprin lingdo indan nangta de gidan sekatu ni gi Bangladesh kidan lang na Bangladesh ro. Ni khotlang ya ki ruhe ruhanya. oh ngasu asngum ta markanir kumbang ong mane kamdi ke benta nakaliang jungi ni tingi syukut be hakabas nayu ni ti ka jingsai ke bakham pakai ke ni phila banyo na kaliang sarkar Bila poi sa Dhaka jaka bu hangta Indira yu ke kertang. Indira Gandhi na call center Don ke hata ba don ni pagi mau mot gimat. hoi awan pau momod nang ta gidan kadan ka library ke babu ke ba kongsan ke di library terlait na ka library bede gidan segi be gijing bu 6 ru giba peni ya ka riti gedustur mende tang jongi de jong bor koi ke di India di tenre ya nalor kita gi ibro khoi la kemo ong na labu buti no tang ya ke benta jong ka library ban ai nam ha kerteng jong u tirot sing Nalor ka umot jong Indira Gandhi. Kamot kinang dan susu kiwi kimot. Kimot ti udan tang jong Indira Gandhi nama katu ka di Indira Gandhi Cultural Center ti udan bi thik tang mot jong ka Indira Gandhi ti lesi yo udan susu naman ka klempat sanglut bor koi ka tu ka atat jong ka ni ka alani ki yeng katu ka pakidulan hang tu po ka jong ka ni ka Indian High Commission klempat sanglut tengah 48 ong yo kidan sino tentekat bagi la alam yang i katu ka puar bangilai ban ya jurip di ngai baka bakham kongsan ne ka bangai ke de ketangka ni ka library ka bala heb ha dan bun haki ki thup jang ki kot rong tu To kulishbun. Barafel ya ka sap jong pli ka ba la ai. Ni kitbok ba pinasya jang klan na pun kam hop. Ya ka sap ka ba blay la IP. beli sebun firu ba fila ailat yang abangan penpau perthai khmat paj ba ki ba kijing sngo jong abat kijing ki mati jong ki kam bangale ang ni po jela ban khmi lenti banang ni khmat ro nang la ban nek kham pha su kijing dan kam bat kijing dawala ra kadai na kaliang sarkar ne na kaliang ki ru paj ba ne na kaliang ki ma ne na liang ki nuginuk senjuk bat ki seng te ngarong apun pau jing khuli siboni fi ba Kulishbun.